Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir to Silin Sangpuya Governor Dr. Hari Babu Kambampati Mizoram University Chief Rector ni Bokchuan Voin Khan MZU ho tu te komin an malagnate asoipui Deputy Chief Minister Puton Luyan Tun hun mai nilo hun pa ngaya Mizoram Mail Warle Zola National News Alan Theinan Tranaturin State Pon Chanchin Bo Thokte Asom Ramchunga COVID-19 vaccine dose viable sa somli panga chuang pek anita Sarkar lai picho Ramchung state som pathuma infiam na lamah masona turin ma alak thuwa soi Sarkar lai pinat hona kum sompre chin chung lam COVID-19 shidan na apek me ka ngai thatu te shidan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lo in thla da lo ula ina tom tlatin trul to pa lo chuan pon chuak lo ula mai tom na vuwa midang hnai lo kunle mai ti file shidan na lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka inhwa shia du nei chuan rampum huap helpline number 0112397804 le 1075 baka Mizoram tan 102 te biak po theireng ani tuna chuan chanchin tharilong ai thak chun zomang u Governor Dr. Hari Babu Kambampati Mizoram University Chief Rector ni Bokchuan Voin Khan Ras Bhavana Pro Vice Chancellor Professor J.K. Patnaik le Registrar Professor Lanundang ate akoma MZU ho tu te chuan Governor Kambampati chu Mizoram University dinani dante mason na le hlot na baka machop ommek te an soipuya hun reilo te chungin Mizoram University chu India ram chunga University hriat hlo berzinga miani thute tuna hian chimlam bial tan Southern Campus MZU din na tu ramzau tak Mizoram sarkar na pek to thute po an soi ani Governor Kambampati chuan ezuna atana tlak thiamna tangkai tak tak zirna lam hoizonga professional course rang skill development lam tele hotel and hospitality management lama te MZU chu tanla sau turin na cha a marchak thalai te chu antai ma hle ni asia thu te India ram hun sang hotel lian pui ate company lian tak tak ate po marchak thalai tam tak an tho thu le antai ma ka wanga a chhor tu te point an du thu soya company de chuan mitai ma le na thiam an du a Mizoram po chu tiang mi kan cher chuan kan omna hmun hlat lam ngai to lovin company tam takin campus interview ron ne insuin kan thalai te aron thlem jok don ani ati Mizoram sarkar le MZU thohona zara lungle mi puiten ramzau tak Southern Campus din atan an pe chu fokomati thua soya University ram de chu phal taka pek ani angin apetu ten ramri hunga ngai huna po thataka MZU an tho pu be se ti asoya Southern Campus MZU puitin thuai the nan central sarkar po ador don ti asoi bok ani Voin tlai kha National Education Policy NEP sanghi som ni in kum khatatlin na lomna pualin video conference ne ni a he huna hian Prime Minister Narendra Modi chuan NEP sanghi som ni chungchanga thucha asoya Union Minister for Education Pu Dharmendra Pradhan chuan video conferencing a kai shruaya Mizoram ayo in Governor Dr. Hari Babu Kambampati chuan video conferencing a chim bok ani he huna hian NEP sanghi som ni lo de te video in talan ani a video praves Indian Sign Language as a subject le Nistha 2.0 and Safal Tlang Zarani a website A1 for Public Awareness Academic Bank of Credit and Multiple Entry Exit First Year Engineering Programs in Regional Language Guidelines for Internationalization of Higher Education le National Digital Education Architecture and National Education Technology Forum Tepo Tlang Zar Anibok Voin Khan, Deputy Chief Minister, Puton Luyahovin, Department of Information and Public Relations Minister, Pulal Watke Male Pai Lam Chanchin Bule TV Hok Mizo journalist chu Mizoram Pona Thudik Puan chu ale thedar chungchanga kalphung thrajo ngai tuin apisa an thu khoma Puton Luya chuan state pon media sang ten thil thendan diktak an hriat chiana an thedar thaina tura manro poimo ber chu national media correspondent te anni ati Mizoram dikna le thiam chana chu state chunga hriat ringota tok lova khover hriata au chu pu yanga ya ti a tunang boruak chawlova hun pa nga ya po warle zola national news a Mizoram melalan tam theinan tranlak atula chumia tan chuan rotna te siam turin chanchimbumi te angen ani Deputy Chief Minister Puton we chuan sarkarin boundary committee adin chu naktu khian athu hodon te soya chanchimbumi te zona changin Puton we chuan neda MNF antel na chuan Mizoram ta na tha an thona andalo thua soya eile bar ronlak luna kong chu asam lam chuan dangma se Mizoram tan mang anna omlo thu soim kacharlama sumdong tam takpo Mizoram sumringa eizong ani awangin kong dancha kha anmani tan po lona ani thu soibok
DIPR Minister Pulal Ruat ki machuan Mizoram le Assam inrin a boina thleng me ka media lama in beina na satakin a thleng ani atia National Media thok Mizo journalist chu an machuan ti soin taimatak le war taka Mizoram din mun dik tak puang zar turina fuyani meeting a hian Mizoram pon media sang thok Mizo journalist te antel kim hle a Rajya Sabha MP Hlui Pulal Ming le na po atel ani Assam ne na tun naya ramri boina thlenga wangin nitin mamo chok luna kongpui aral muang ri lova chu wangin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan voin khan thu chu siamin mipuite inran cham taka khosari turin angen Mizoram sarkar chu mipui nitin mamo tuyal theile erong bola gas chu Thenom state dang atanga chok lu tumin chak taka malak me kani a amairo chu niang nar taka state in a chok lu thin zat ang tun din huna a phari lo ati a bu fai chok lu na ber rel kongpo Assam ram chunga ti chiat ani bok awangin hun reivak lo chu bu fai thlan hun po afan deuri don yarin ani a chung tin te thei to pa indam cham thau tur le mamo ba ka chuang liam chabrelo turin Mizoram mipuite department chuan angen ani COVID-19 supuya wangin Mizoram in khor khena khau taka kalpui me ka sarkar in kaisuna zulzin supply department chuan nitin mamo tele thilpoi mo bi ka department do du te tan ro manna asiam ani Kolasip DC Dr. H. Lal Thanglen chuan apisa Kolasip tual chung chanchin bumi te voin khan komin ramri shula tulbi kanilo chuan tuma kalri lo turina cha a mimal pol political party le VIP te po ramri ko ngai poi mori lo tura cha in hei hi ven himna atana thil tule poi mo ani awangin district magistrate ani na angin na te za saka zom tho turin mitin te asomani DC chuan tun kar tho tanya vaireng te daya autorikshaw chol hmuna in kana thleng chu tilo theilo ani a khovel dana mani emo bungro emo midangin ati che don chuan akotopa tananga ya mani ram chunga nge danbe ani awangin mizo sipaiten tanan kho a lelama nuna chan thanem tak anom pha a apoi hle ani atia an ram shruai tu ten an shruai solo wangin poi selo nuna chan thanem tak anom chu apoi tak zet ati DC chuan mi tu te emo thina den chena in soi thei zong le chapo zonga tong kam le che zia lo lan tir lo ni se atia ram recipe te din mun duty post ral thuam nei le thalak te social media mi then khatin an ta lang thina hetiang te thin zinga hian sipai te po an tel thu DC chuan soin hetiang te mel ma te ta na en thatu ni theina ani awangin hetiang konga hian mitin te film khura ti to mi lo turin angen ani ramri shula sarkar le mi mal anga malak na angte thanem ngai wanga social media ta lang thin te po ti to lo turin Kolasip DC chuan acha bok nithum o mara autonomous district council futut khom chu voin khan deputy chairman ke pohnia chuan tiamchin amlovin atito seson chung hian MDC hlui pujero na sunna hun manani a zona zia ka chan chi unstart question pathum chan na chu house dokana da ani a member te zona ka chan chi start question somni pathum chan ani bok official bill pasari podlu zinga poruk chu lungrol taka pasani a voin MDC seson top ni a hian member somni pareta somni pali antela tun tum seson hi district administrator shet puina le SOP le social distancing zone chunga nei ani lunglai district chunga pangang khoi tu te chuan voin atang khan an ko kun thar chho te chu sericulture department na an shal tana hei hi kumin chunga an shal tum thumna ani lunglai district chunga hian pangang khoi chung ko jali somriat ommekin chung ko somsri te chuan muga pangang an vula chung ko zathum samret te hian mulberry pangang vulin chung ko somthumin eri pangang an vul bok ani voina sericulture department in alei sakte hi thuam puile wan ne ko na thoktu te thar chuwa mulberry pangang ni in avain kezi za somthumani a kezi khat hi cheng zathumin an lei sak zel ani lungle sericulture department ho te chuan pangang khoi tu te hna hian achi le in sakna ba ka damdoi le man sang sang a thon veka an pek thin thu soin mulberry le eri pangang hi kum khata voili ko kun thinin muga pangang hi kum khata voi ni a ko kuna chung te chu har sana engma omlovin an le sak vek zel ti an choi bok ani khodanga kon thok tu te thar chuwa le chun zom zel tura anin po cha mek thu an soi bok chanchin thar hi all India radio aizol tanga puan ani ram chunga COVID-19 vaccine dose viable che somli panga chuang pek ani ta a Union Health Ministry soidanin dose khatna hi viable che somthum panga chuang pek ton in dose in hi viable che kole noi somre chuang pek ani a nimina khan vaccine dose noi somli don pek manani a apumpuya kumsom pure de somli pali in kar viable che sompali le noi somru purukne na dose khatna pek to ani sarkar lai pui chuan ramchung state som pathuma in fiamna lam ma sona turin ma lak thu soya
heng zinga hian left wing extremism LWE state te Jammu and Kashmir le Himachal state te po an tel lati voin Lok Sabha azona changin Union Youth Affairs and Sport Minister Anurag Thakur chuan Khelo India program noya cheng vibrant changkha jasri somnga program hanani thule in film na mun ma zani somsri pani chuti changklun me kani atia rampuma Khelo India Center zathum somrugle Center of Excellence somni palidin to ani atia hebaka hian khovel huap in film na in elna thleng tura dil na po Union Sports Ministry chon apom to ani atia kumin Olympica India ai hotel te po antam beratum ani atibok chanchin thar cherti topna na tang pui Governor Dr. Haribabu Kambampati Mizoram University Chief Rector ni Bok Chuan Voin Khan MZU ho tu te komin an hmalang na te asoipui Deputy Chief Minister Puton Nuyan tun hun mai nilo hun pa ngaya Mizoram Mel war le zola National News a alan theinan Chanaturin State Pon chanchin bo thokte asom ram chunga COVID-19 vaccine dos viable se somli panga chuang pek ani to Sarkar lai pui chuan ramchung state som pathuma infiam na lama masona turin ma lak thu asoi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani